penting untuk seri kedua ini, coach? How prepared are you for the first match? We have 4 more days. It's okay. There is 4 more days. Masih ada 4 hari lagi katanya. So we already start practically in movement. Kita sudah katanya latihankan soal pengharapan dalam hal taktik. Ada question atau no ada question? Seperti apa strategi yang akan datang ini sebentar? Strategi apa yang akan di What kind of strategy are you gonna give to the match? I cannot answer this question. Saya tidak bisa jawab itu. Terkait ini Kak, nanti kan pasti banyak ini laga, ada 5 laga yang bakal lewati. Bagaimana menjaga stamina pemain nanti supaya tidak You're kelelahan gonna have antisipasi cedera itu? you're gonna have 5 matches, and then those 5 matches are not gonna be far from each other. How will you deal We with train it? like this. We already make our presentation like this. We have a high intensity training in 4 days. Every 4 days we make training like this to try to counter this situation. Ya, katanya kita sudah buat perencanaan program dari saya dan kita latihankan sesuai nanti dengan program dia yang mana katanya akan tetap memperhitungkan jarak ini berapa hari sampai ke pertandingan, jadi anak-anak itu akan tetap berada pada posisi stamina yang mereka begitu. Ya? Tetap terjaga. sejauh ini apa saja kendala yang dihadapi Apa? tim kendala dan Kendala. harapannya ya? Ini evaluasinya kemarin kan terus. kayak lini belakang Okay, sempat we believe that you've already evaluated the first series. We believe that you've already made evaluation in the first series, and what kind of evaluation results or like problems did you face in the team? Our problem is the whole team defending a lot of silly mistakes. Ya, pertahanan katanya ini salah satu masalah kita, banyak kita lakukan katanya kesalahan-kesalahan Different game, different individual. problems. Different game, different problems. Not everybody has everyone team give us different problems. You know, they are very different. Dan setiap game katanya, setiap game kita punya masalah yang berbeda-beda. We are learning game from the game. We are getting better and better game from the Kita game. semakin membaik, tapi kita tetap belajar dari